miskite meren jamaatan namadange araruga jamaimeti fashaf den kon rakote kam bisnege mihar imam mi hori den mi join mo jamaata den ufede suwale ki babbe ponge miha hisabun kinin hiji hadam vi furatam mikurani aharange furatam rakwen hiji nuniyama misalaka imam miha ei dewan rakwe kam gawanama ewan aharange dewan rakwoten hiji kinin hiji den namad kuram vi miharatuga namaz qur'an gotaki e jamaata join be ekoda furatama rakwen ei emihaga furatama rakwen emihaga furatama rakwata she baane ehennamas namaz qur'an jeheni imam miha kura gota maane ki faharigga eenaga furatama rakwatu jehita miharatuga attahiyatan innam bes ei misalaka mendur namada meyannani mendur namatuga jamaata me baaverbe woni mi imam miha mi furatama rakwen nimma fa devan rakwata qoltedi vitana ema eena hama hasham bannani imam miha hasham bade mehri eden hasham bade jamaata baaver mibi enes imam miha ge devana rakwe mivi fahun jamaata me gurunu miha ge furatama rakwata den imam miha devan rakwatu ko danata mi sayyid nimma lafa desedem defane ka sayyid kofa attahiyat det tashahhuda evagotu mi fahum miya miha fasdihen tashahhudu inna ekam eena miharatuka jamaatu kamo viithive istisnaay mi eenaya ama attahiyatu kasnuko teindeben den egotan eena namadhuma imam miha ekiga furihama qur'an furihama kon nimma fa den ekkala errako maduwanata maane ki imam miha taroko nimmaruga mine korifwani metinda koten ema mendur namaz vejji hataruke hamakurange bechi ema maduwa rakwe kurumattaka salam dinima kolatteduwe mikollani errakwe qur'ani hama kolatteduwe mi suratul fatiha ekani kiyani sowaki eenage mi hataruwan rakwe mi hatarun rakwetuko mendur namaz go nukiye nujihine suratul fatiha ka fahum ehen mi surati kiyaka ema suratul fatiha kiyuma fahoga den rukuwa fo i'tidala den anikasama normal kon namaz qura faden rakwate furihimako mi desede demedu gende fanekka sama sayda koffo mi ishindefa fa huwa tahiyatu kiya salam di namaz nimmalani